Hello guys, gusto ba ng barbecue? Ayan, eto, barbecue. May 700 ko, madam. 700 ko may sambot. Dugo. Leeg. Alang leg? Ay, may gisa na bengit. Bitok. May kapilan na teroy. Tapos kami muhatang. So, yun eh. Nag-yun eh. Ay mo, bure. Katalas. Maglilibre si madam. Ayan. Ay, nalupi yan sa ken ko. Ay! Malo! Siyempre mo nag-uinda. Ayan guys, oh, tingnan nyo yung nakasakay doon, oh. Nakaupo. Isa siyang dambuhalang balyena. Ayan guys. Ayan po, ingat po kayo guys. Salamat. Santil, walang buha. Ay, masila. Paplaisan yan ng madam. Sabi ni. Sabi nga, kung may gisa na, Kini.